Day tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdungan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay salaang tuy channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Mapanak iti ayan ni bakla ita aryong lakay. Ay nawaw, di ba't imbagakin ka tulungan na kagsibog iti mula tayo? Ano sampay laang tagsibog asiksika? Napatagtilakan ko ita. Inyo taramidem iti Anya kumapay ngay, agpili ak itigaw na para iti apo ta. Ay wait, kaano ti coronation da? Inton Martes, iso nga itapay laang kat agpili akon iti isuot ti apo ta. Masapol nga isaw ti kapipintasan inton madanon dayjay Arabiyay. At damit klase tapo ko ta. Kasano may padas na tigaon ngay? Kabisadok ti size ti apo ko talakay. Sige, William tigaon asan unay anangina ti abang na. Nalakalaang akasarsarita ni baklaan niya. Mabali na tawaran dagiti gaon nga ipapaabang na. Numalpas tilakad baw. Sumurot kanto ni Jagardeng tatulungan na kiti trabaho. Naimbag nga aldaw yo na nanelya. Adda puto alako. Gumatang kayo man. Mano ti maysa, 5 pesos laang nana. mangi-reserve ka nga rod iti sangapulo a pirasaw. Dagasakto inton madamdama. Mapanak pa'y iti ayan ni bakla. Anya ti aramiden nyo ijay nana. Agpili ak iti kaun para iti apaw. Amumay, contestant ni Cheryl iti beauty pageant dito'y barangay tayaw. Aywan, inton Martesan ti coronation night da. Wan, masapul nga isaganaa. Iti kasta kat mga bakti apo kaw. Mala, agpatuloy akaw. I-reserve mo ti sangapulo apo to para kanyak, bilain. Okay nana, di ulip-lipatan adagasan Adaak manan, Mari Belen. Anya ti masapul mo, Mari Melody. Agpatulong ako makanta, Mare. Ay nawaw, agpatulong ka ko na Mari. Uwin ko ma, sa anak ngamin ang makapili. Iti anya. Kita amday ti Mare. Tulungan na nga agpili, no anya agaw ti maibagay iti anak ko. Ni, nagpipintas mo dagita agaw, Mare. Dayta nga rod, Mare. Nagpipintas, iso asa anak ang makapili. Panagkunak, kat daytoy agaw, ti maibagay kini Anale, Mare. Agpada kayo kanlakay ko, Mare. Daytamot lang ti pinili na. Daytan ti iavil mo, Mare. Sigurado ak ang maibagay launay kankwa na ti kasta kulay. Okay, Mare. Daytoy nga roden ti abanga. Agpalas kan aryang lakay. Apay ka day. Nalipatam kaday nga itati coronation night. Ay wen. Mapantayaw, tapno mabuya tayo ti apo ko ta. Diyan nga oras nga agrong iti program. Alas 6 ka na. Ay nawa, nasapa pa'y magayang bakay. Nasapa pa'y ngam agsaga na kalatan. Amukan aryaw, nakabumbuntog ka nga kutkutikan. Excited ka launay, mas. Ay kato na, excited ang mga bakti apo ko ta. Dipindilak ta. Ay, no para kanya. Ti apo ko ta ti kapipintasan ka na kwadalakay. Saan ang mailibak dayta? Gimatak iti popcorn akanan ta, Mari Melody. Mare, mangmangagnak ka day. Ay nawaw, nagsubli ka mat gaya man, Mare Belen. Gimatangak laang iti popcorn, Mare. Kasla na unag ti pampanunutam mo. Ay, ang nervyos ang marod, Mare. Anya ko na,
Ag nervyusak para iti anak ko, mare. Ag nervyos ka kat saan mo't asikat ti makikuntis, mare. Kasanono saan ang mga bakti anak ko, mare. Mga bakman kan saan, tinapatag kat inaramid na ti kabanglan na, kan napadasan na, mare. Ngam no siya amangkit kita, adanamnama ang mga bakti anak mo, mare. Adalaban ni Anale. Ngatan, Uwan, mare. Nalaing kan napintas mo ni Anale. Bagay na ti agbalin a beauty queen. maasarak mo't kadagijay at judges. Apay ba din? Una, taapay adayjay nga analipay lang tinangabak. Ha? Napintas ay adayjay. Napintas mait bagay. Nalaing pa ya. Oho, adayo anapimpintas kan nalalaing ti apo ko ta aryong. Ulay kan bakit? Irespeto tayo, tinisisyon ti judges. Oho, duling sa mo dagijay. Yeah. Di damaw ti agpilay. Dita ti jacket king ka bakit? Di mo maaklon no maabak ti apom. Una, tain sa ganaan mi daytoy a pageant lakay. Sa ita, dayjay nga analay tinangabak. Oho, sa urmot ta. First runner up matyapo ko ta. Arig nang anangabak bitlan. Una, ngam saan nga isaw ti mangisuot iti dayjay a korona. Maturog ka kay din. Puyat kun bannog mo lagay ta. Anya tigatangan nyo, Nana Nelia. Saan agumatang bilay. Ay nawaw, no saan kayo agumatang? Anya nga rin tigagarayo, Nana. At dala kayat ko asaludsodan kan ka. Ibagayon, no anya. Asinaw tinapimpintas. Tiapo, kuno dayjay nga analay. Ah? No parakan ka. Asinaw, tinapimpintas ka dakwada. Agpadadamot anapintas, Nana. May salaang atipilyong. Awan ti pilyak, Nana. Kas na ko nakitayan. Agpadadaan na pintas. Saan ang mabalin nga ikumparayo? Ta saan mo't nga agpada ti kinapintas da? Oho, napimpintas latamot ati apo. Anya? Iso amas daawak launay. No apay adayjay nga analay tinangabak. Ha? Duling dagijay at judges. Ti kayat mo ka di asawon. Nalalaing ka ngam dagiti judges, Nana. Di da mo ngamin amaw ti agpilay. Apay akong conformity ipupos mo si kanila. Apay manan. Impos mo may tiladawan ni Anal kintapo ko ta. Una, tapno makita tano asino tinapimpintas kadakwada adwa. Eh nawa. Masapul ka ding aramidem ti kasta. Duling dagiti judges ko nang paitipos mo. Di mo man ngamin pakibibyangan dagiti ipupus ko si Karyong. Ar-aramidak daytoy para iti apo ko ta. No saan ati apo ta tinangaba? Aklunin tayo. Saan met ngamin akanayong kit iso ti mangaba? Ay basta, ilaban ko ti apo ta. Diyak amuking ka, nilya. Impos na pa ilang tirupa ni Anali. Nakitak dayjay, Mare. Ay, marurudak man iti dayja. Bakit, Mare? Nagturod nga rod. Inayon na pa'y dagiti judges. Duling da ka no. Agar aramid dayja anana nilya. Ag-commentak ko ma. Ngam naka-off comment mat, Mare. Nagadupay mat nga rod ti impos na. Naimbag kumaano di na inraman ti anak ko. Di na maaklawn nga inabak ti anak mo ti apo ko na, Mare. Saan anasaya at tikas di nga ipakpakita na, Mare? Kasarita, Mare. Ibagam, ano ada parikot na kat dagiti masaknan ti pangibagaan na. Di na iraman ti anak mo. Tanya ti amo jay ubingay. Diyak magustuhan tikas di nga ipopos yun, Nana Nelia. Apay, nakitam kaday anapimpintas ti apok ngam ti anak mo, ah? Ay nawaw, apay kasta kayo aya. Awan dakas ngar aramidan ti anak ko kada kayo, Nana. Saan adi serving ti anak mo ang mga ba? Di kay agsao akasta. Amok nga inaramid ti anak ko ti kabailan na, iso ana nga ba? Ado mati sakripisyo na para iti daydi a pageant, Nana. Arayan niya pa iti bagbagam. Napimpintas lakta ti apo ngam ti anak mo.
No adda reklamo yu iti resulta ti kompetisyon. Kasarita yu dagiti masaknan. Saan ada kami nga agi natiguraan nyo. Ta saan mat ada kami ti nagdesisyon. Kita ang ngamin tiladawan da. Ada yumot anapimpintas ni Cheryl nga po. Makita mag. No kasta ti ko nayo. Saan ko akontraan. Ti kanyak laang kat ikating yu tiladawan ti anak ko iti dayjay apos nyo. Nagtangkin mo't ngamin ti ulom nila. Apay aya, kat Facebook ko mo dayjay. Apay nga isuda ti masuraw. Win tinraman mo mo't nga ron ti anak ti sa balay. Di mo ka di maawatan dayta. Masapol nga i-post ka, tapno makita dagiti tattao apod naw ti ibagbaga. Amas deserving ti apota. Hinaw. Di ka mabutang. Anya ti pagbutngak ngay. Di ka mabutang ama idimandaya. Oray anya pa iti bagbagayaw. Saan ko nga i-delete dahil a-post aryaw. Makamo ka. Aging tuturid ka man ako nakong. Kunakman no kinasaritam ni Nana Nelia, Mari Melody. Idi pa'y napalabas ng aldaw, mare. Ay nawaw, nakasaritam magayam. Apay adi na pala indilit tipos na ngay. Jakman amuken ko na, mare. Nagturod mo't amang ipos iti kasjay. Natangsit mo't ngamin nga agsasa, o mare. Ay, una yun. Bakbakutan akasta ti ugali na. Mas daawak nga rod, mare. Imbis nga agbalin a modelo iti apo ko na, saan? Tay supay ki di ti agar-aramid iti pag-aapaan nyo. Iso ti numero 1 nga agrekreklamo iti resulta ti pageant. Kasaritak tuman ni Kagawad Fortune may papan iti dayto abanag. Ayun, nasaysaya at pay mare. No saan ang maala iti nasaya at asaritaan, agpatulong kalaangan kadagiti masaknan. Agpatulong akman kada kayo, Kagawad. Kanya ti may tulong ko. Kastoy ngamin, Kagawad. Adda agrekreklamo iti resulta ti pageant. Ay no. Asino man? Ni Nana Nelia, saan ka no a-deserving ti anak ko? Anya. No iso ti pinili dagiti judges. Kahit asawan day ta deserving ti anak mo. Adto'y ti post na, Kagawad. Duling kanupay dagiti judges. Kinasarita, ngam isumot tinatangsit. Naglukon day bakit? Imbes nga agbalin ang nasaya at ang modelo iti apo na. Isupay kiti ti numero 1 a reklamadora. Sa anak ko mga agpulong kada kayo. Ngam aduma ngamin ti post na. Agraman ti anak ko kat inraman na. Agsasarita tayon tuno sumangbat ni Kapitan. Saan ama iparbang ti kastangar aramiden na? Agyaman ako na, Kagawad. Apay ngamin, adiyo idilit ti pusyo, Nana Nelia. Ay nawaw, apay ko mga idilit ka. Wana, tasaan anasaya at tikas di amapan nyo ipupost. Saan kayo nga ubing, Nana? Amuyo ko mati umnong aramiden nyo. Oh, kasjenan. Iti anyaga po pa'y lang nga idilit ka. Naipos ko nga rudan. Ay, awan makangag kayo kan kapitan numalpas ti seminar na. Anya, Nakasarita ni Mari Melody kan Kagawad Fortune, Nana. Agsasarita kayo kano numalpas ti seminar ni kapitan. anya. Nagpabarangay mo gayam da dya ang meloday. Isugayam nga indilit mo tipos mo. Kung ano na turid ka, aging tuturid ka lang gaya. Na, tay soda pa'y lang ti kampiam. Kanya tinamnamaan, kanunungan ka. Kampiyan ka nga oray si katayan ti bigtot. Di ka masyan iti apumaya. Awan mo ti reklamo ti apo ko ta. Okay lang kinkwa nga oray first runner up line. Ay, saan nga okay kanyak ti kasjay? Diyak laki di maaklaw na first runner up lang ti apo ko ta. Data ti isurom iti apom. Awan ano kasta ti kapanunutan. Imbes asuruam ni Cheryl iti nasayaat. Si kakid ti adu ti reklamo na. Kano asumangpot ni Kapitan, Kagawad? Intun Lunes pa'y nana. Inreklamo na kanungamin ka dayja ang melody. Gaputa saan ama iparbang ti kasya nga ipupusyo, nana. Indilit kumatan, Kagawad. Oray indilit mo, nalpasan nga imbabain mo ti ubing. Anya,
Di kay ngamin agbalin adarasotos, nana. Ay, sayang mo't nga may ti kinapintas ti apaw. Dagiti judges ti nagdesisyon. Isu nga irespeto tayo latta ko ma. Nalaing kinapintas mo't laeng tinangabak, nana. Ayun na yan. Iti kasta nga edad yaw. Agbalin kayo kumaana saya at amodelo iti apuyo ken iti sabali a tao, nana. Matuloy ka diti pa nagsasarita yu ita, Mare. Wan mare, ay isupay kit di apakataktakak. Ay won, indilit ni Nana Nilya tipos na, Mare. Mabuting lakit di dayjay mare. Nakaturturod ka mo, idi. Agin tuturod siguro mare. Indilit na, idi naamuan na ti plano, Mare. Uray indilit na, agsasarita kami latta mare. Ay won ituloy mo latan ti mangireklamo ken kuana, tapno saan nga agruam. Bakbaketan akas jeti galad na. Ay nawaw. Anya timbagadakin ka ngay. Ay, nagado ti sermon dalakay. Imbagak mo't nga indilit ko ti impost ko. Anya nga ita. Ay, nakababain. Pinagtitinulungan dak ijay barangay hul itay. Simungbat ka kumaa. Kasanaw kat adamo ni Kapitan. Kunak man no naturid ka. Agin tuturid ka lang gayam amang ipopos itikas dyan. Ay pangaasiman aryam. Nakangagak lang arudan ijay barangay hul. Nayunam manan. Magnakmam day ta. Sakbay nga agpos ka. Panunutom ti epekto na itipada matao. Indilit ko nga rudan. Ora indilit mo no adutin nakabasa. Nakababain. Tas ikaabak-bakitan pa ilaan tagreklamo. San tupeng agreklamo dya ubeng? Ay, dayta ka tijak kayat kan kalakay. Inton sumarunaw. Think before you click. Sa nakastapos ka dagiti bambanag awan kay sa iskanda. Kadagiti bambanag apang rugyan laan ti apa. Nawatam! Ay nawaw! No saan man anapasamak ti kayat tayo, saan tayo kumang agbalin anatangsit. Agbalin tayo kit di kuma anasaya at amodelo para itipada tayo at tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Pero wala yung man di sa ako bagdita, nana. An-anwam ti sako bag unyo kanakaw. Ay nawaw. Sa di no kumabay ti tagduma papanak nanang. Agudong ka. Awanan ti abastuta. Adda kwartam aya. Adda nanang. Nagsweldo ka iti online at trabahom nga ibagbagam kanya. Uy nanang. Manuti kwartam ngay. Amangan nukurang dayta tanayunak. Ay nawaw. Saan nanang? Ato ti kwartak ita. Amala. No di mo kayat anayunak. Si kangarod ti makamaw. Wen. At igatang ko nanang. Agrubwat kangaruden tapno di ka marabyan. Agan-anad ka anak ko. No anya ti umanayan ti budget. Isulaeng ti gatangaw. Naimbag nga aldaw mo, Mari Adela. Kasta makeng ka, Mariwilda. Anya ti gagaram. Kaya't kulaeng ti makiistoryaken ka, Maray. Nabayag mo't idinaudi ang nagsarita ta. Sapay adalakad ko ita, Maray. Ha?
Ay nawaw, rong timing akmet gayam maray. Talaga arong timing ka, Maray. Agudungak ita, si Kangay. Ni unyok tinakitsinda ita maray. Ni Unyaw. Ita man pa'y, Maray. Oray siyak nga rod maray. Mas daawak ta isumutan tinagboluntaryaw. Pagtrab-trabahuan na ngaminan, Maray. Online maray. Jakla sinaludsod noan niya ti trabaho na. Basta online ko na namot. Dakkel siguro ti suswildon na, Maray. Siguro maray. Mala, agsagana ka nga rudin no agudong ka. Inton bigat tulaangan nga agistoryata no awan tilakad mo maray. Tulungan nak mananang. Ay nawaw. Aga sumanday ta ginatang mo anak ko. Ginulpeg. Tapno at dati abas tutay ti makalawas, nanang. Sigurado adakkel ti binayada manak ko. Siyempre inbirok ko, nanang. Dakkel samot ti susweldwam iti online at trabaho. Sakto lang, nanang. Nagadumo nga minti inyawid mo anak ko. Italaang akasta. Di wala tanis istoryaan iti sa bala tao, nanang. Taapay. Ay kwa. Narigatan no panunutin da para magkayong, nanang. Ay mo't kit di may mayaten ti agulimag. Wana. Narigat no apalan da tayo, nanang. Amangan no sa anak tong agswerte. Naggapuan nyo, Tata Pasyo? Ay, nagapo ak iti pangkagmi, unyok na ko. Dumagas kayo pa ati ti balay. Tag-shot tayo. Ha? Ag-shot tayo ko na. At ginatang kong arak, Tata. Ay, pasensya ka unyok. Saan amabalin ang makiinumak ita? Kaabagan no kumaro ti an-anayak. Agungot nila nam adila. Ay nawaw, sayang mo, Tata. Karni ti baboy ti pulutan ta ko, ma. Enton ba minsan tulaangay? Amo ko, Tata. Ay, nawa. Ano ti among? Urayan na. Taigkan kayo ti may nga buting arak, Tata. Inuman yung tulaangan, ija balayaw. Day. Apay ka di, bakit? Ay nawaw. Agindi di ang muka pa'y laang si ka, Pasyaw. Anya tayong sangpot mo ang nakabutay. Arak day ta, sang ka day? Wan, bakit? Di mo't imbagak kang ka nga isardan mo ti panagin inumaw. Apay ayaan natang kanti ulaw mo. Ay, kinapod na. San asak tigi matang iti arak amakit kita? No saan mo ag ginatang, nangalaam nga raw, pinidot mo di tadalan. Ay, saan? Bakit? Intod ni unyok sa arak amakit kita. Ay, di nakman ululbudan. Puno ti ibagbagak bakit? Kaya't na ngamin nga agsat kami. Masanak ngay manugo. Taamangan no kumaro ti an-anayag. Kan amangan noong tanda. Salod-sodak ni Unyaw. Sige lang. Anya ti aramidak, numapanagnagak nga agul-ulbud ka. Sikamatan ti makaamu. Apay aparigatan nakpailaang agpanunod. Kat pudno met ti ibagbaga. Saan ko aginatang ti arak amakit kita? Bakit? Ti anak mo mamit ti pagsaritaan ta, Mariwilda. Apay ti anak ko maray. Kasla saan mo't maibusan iti kwarta, Maray. Kasanumot ana ibagam day tamaray. Wen tainikan na iti arak nila kay ko idi na minsan. Ay nawaw, inikan na iti arak ni Pasyo kunam maray. Wen, Maray. Adda pay laang dito iti arak nga inted na. Ay una yun. Nilakay mo pa'y laang matinikan na. Wen nga raw, saan kumot ang makasarita iti personal ti anak mau, ta saan meten nga umay dito yung istorkaw. Wen taijay sentro ti paggatgatangan na kadagiti masapsapol may maray. Anya nga ta ti trabaho na, Maray. Di namot iba ganoan niya. Saan mo siguro nga illegal niya? Saan mo't siguro maray? Adda pa nagtalek ko iti anak ko. Agsarita taman pa'y unyog. Ay no, makaturturog ako, nanang. Agtugaw ka tanapatag ti pagsaritaan ta. Manya da jaya, nanang. Mas daawon dagiti kalugaran tayo. No pangalalaam iti kwartam, takasla di ka kano maibibusan.
Ah? Eh? Ay nawaw. Apay akas ti katawam. Bayaan nyo idangag panunot, nanang. Kita man ti online at trabaho ngay bagbagam. Saan naman bali, nana? Na, apay asaan amabalin kat inaanak mo. Tama nga numailawan kayo ang mga istorya kadagiti kalugaran tayo. Di maamuandan ti pagkukwarta. Umadunto ti kakompetensya lukas dyan nanang. Naimbaga bigat yaw, nana Adela. May sakilo a karnit baboy man. Sakbay nga itad ko tigat-gatangam. Adaman pa'y kayat ko ang maabuan unyaw. Anya ti kayo ang mamuan, nana? Pudno kaday nga inikam ni tatampasyo iti arak idi napalabas alawas. Nana, apay ka din. Sigurado ka? Mo't, nana. Ininom na ka din? Saan pa'y? Indulin ko ti arak. Ay no, apay nga indulin nyo nga eh. Una, tamumot ni tatam apasyaw. No adda ti arak, saan na nga amo ti agkontrol. Ang mga nukumaro ti an-andayon na. Masapul na sa gay sa asyat no kasta, nana. Mayroon gayam. At itibad ti karni agat katangat. Awan ti 500 mo di taya. Awang nga minti suklik dito oy. Awan, nana. Buo asang aribo ti adda. Kita amanday to oy pasyo lakay. Kwarta mo dito, bakit? Woy, ngam kaslapiki mo. Peke? Woy, kita am ngamin adaing bag-a. Kita am dagiti tao na. Kasla peke asana. Unay kan pasyaw. Kaslapiki asaan mo't nga ibagbagam dita. Isumad bakit? Kasla pudno a kwarta. Ang numingmingam, anaimbag. Kat kasla saan gayam? Asino nga tati pagdamagak aya. Ni Elve aka na kanta. Amagan numatulungan na ka. Taglaklako mo't na jay palengke. Ayuwan anya. Mapanak man nga agpaiso iti ayan na. Ang mga nudyak amo piki gayam ti kwarta nga imbayad day nga unyok. Sa nga ribo pa'y mo. Anya ti ibagam anti Adela? Kita manupod no wino piki day ti akwarta kaanakan. Agdwa-dwa ak ngamin kaanakan. Adamot mani detektor ko dito anti. Nangalaan nyo ngay iti day ta akwarta. Imbayad ni unyok kanya kaanakan. Sigurado kayo kadi ani unyok tinaggapan day ito akwarta anti? Wan, isulaang matinang ibayad iti buo asa nga ribo itang aldaw. Sige, mudtoy nga rod takitaan tayo no peke wano saan. Madanaga na ngamin kanakan. Sa nga ribo pa'y muday ta. Ay nawaw, pudno ti atap yun ti. Peke ti kwartang imbayad na kada kayo. O, agsilsilaw ngam ne, kitain nyo ti tao na. Ikumparayo iti pudno asa nga ribo. Iso malagayam Kaslapod no nga minukit kitaan. Kasarita yun ni unyok anti, kasukatan na dayta. Dakas ti kastangar aramidan na. Buludan nyo matlaang to'y mani detektor ko. Tapno makasigurado kayo. Ang mga nupeken to matlaang ti isukat na. Anya ti imbaga ni Elve, bakit? Peke ti kwarta nga imbayad day nga unyok lakay. Ay daw, sa garibo pa mo't. Day tangarod lakay. Naimbaglaangan ata isulang tigimatang asa nga ribo ti kwarta na itangal daw. Ay kasarita ba, ibagam asukatan na ti peke nga imbayan na. Wan lakay. Anya nga naka-eko ba ganyawin mo? Mani detektor. Kasya pulak day taw. Tanay. Agraira man ang dagiti managdakdakas ang mga aramat iti peke a kwarta. Ada ni unyok di tabalayaw, Mariwilda. Adamot maray, apay kaday. Kaya't ko kumamakasarita, Maray. Ay nawaho, apay maray. Anya ti basol ti anak ko kan ka. Peke ti kwarta nga imbayad na kanyak, Maray. Anya, peke ti kwartana. Wain, Maray. Ay na, naglukon day ya tao. Sa nga ribo pa'y mo ti kwarta na.
Ta imbaglaang ta isunalaang ti 1,000 ti kwartana iti dayjay nga aldaw. Ay naglukon day ya tao. Day tagayam ti sikreto na no apay asaan a maibusan iti kwarta. No nangalaan na nga tamot kadagiti peke a kwartana. Sukatam ti kwarta nga imbayad mo kanyak unyaw. Kurta kaya mo day tanana. Sikala ang tigim matang asa nga ribo ti kwartana iti dayjay nga aldaw. Isu nga amaw kasi ka tinaggapuan daytoy a kwarta. Ay, kwa nana. Kita PK, san ka day? Naggapuan dagiti PK a kwartam Ay, saan ko kurta day tanana? Amangan no tis-tistingan daklang. tis-tistingan mo nga ibagbagam. Sukatam day taoy, no di mo kayat adumanon iji barangay hall ti kalukwam. Awan pa'y kurta kita nana. Bukas ta nga raw, ilistak pa'y laang. Ikan kay ti makalawas apawayway. Agbayad ako nana Adela. Nasaya at mag, tanalagip mo ti agbayad. At iti bayad ko. Di ka pa'y pumampanaw, takitaan ta, no pudno mo laang ti kwartam. Ay no. Saan apay kita ita? Ima ni detektor ta, tapno siguradaw. Saanin ang masapul nana? Kasapulan nga raw, tapno makitam. Kitaan nyo Pudno asang aribo day ta ko naktumag. Oston di mon ulitan, tikas ta nga aramid maw. Wan nana. Makonsensya kamit kaasi dagiti tattao alukluk wow. 3 kilo man abangos LV. Kita agpay ti kwartam aon nyo. Ang mga nupeke kit diti bayad mo kanya. Ay no. Api ang kastamo ti panagsasaong kanyak. Among nga ado ti tao. Ay sorry na offend ka. Maisubli ka diti surim iti panagtalagta kanyak. Kaya't kulang ti makasigurado, tanarigat ti agtalak ita apanawon. Saan ko nga intensyon ti mangibabain kan kanya? Naa. Kat irwar mo na ti kwartam takita agpay. Saan ako na gumatang? Mangibabayin kamot launay. Saan mat siguro adakas tag sa ludsod? Narigat ti mabiktimaan niya. Makapaon ganas ka mag. Sa anak to na gumatang kan ka? Saan yung napulos? Uray putan! Kontrabida tayo dyan nga ilbina na. Apay ni Elvey. Matiti pa nagsasaunay tayo. Imbabay naklaunay mo ti palengke. Ay nawaw. Anya ti imbaga na apagpupudutan ti ulom aya. Nagsasaukat kaslapeke ti kwartak. Uray saan mo? Kaya't nala siguro ti makasiguradaw. Kaya't nalakit di ang maibabay na kisukas day. Di mo ida mababalaw no kastadakan ka. Aramid mo mat nga minti kasjay. Aramid mo ti mangluko iti padam a tao. Kaasi mat dagiti tattao alinuklukom unyo. Nagbalbaliw ang muto nanang. Uray nagbalbaliw ka. Saan amabalin apilitom ida nga agtalak manankan ka. Day talaan, timbagam. Unanti, ngam kasta unay ti unget na kanya. Ipagarup na adakis ti intensyon ko. Uray kayat ko laang mati makasiguradong. Di mon panunutan day ta. Tinapatag kat saan ka nagpalukaw. Unanti, madilang aming tiriknak takas di pailaang ti panagsasauna. Guilty laang dayjay. Isu akas na ti reaksyon na kaanakan. Ayun gaya man ti utang na ngay kada kayo, binayadan nan. Wine, nagbayadan. Nasaya at nutnukas na ante. Saan nagliba? Saan makapaglibak dayjay no siyak ti kasarsarita na. Ta sa anak nga agsao no sa anak asigurado. Asukar man tatapasyo. May sakilo. Wan tata. At itibayad ko. Unaan kayon. San apeke ti kwartak tata? Ang mga naramidon nyo mat kanyang tikas tinaramid ni Ilbi akana kanyo. Saan mo titi? Nasayad mo nukas tata. Makapasair mo't ngamin tikas jay. Nasakit nga agpaiso, ngum adamat lang ti basol mo. Amok day tata. Di ka gamin agaramid iti kalukwan Di mo gundawayan ti padam atao na kong. Saan kumatim nga inulit tata? Rumbang lang nga kasta. Awan tinasaya at apagbanagan ti tao ama ng gundaway. Mabit lang, ta isupot ko ti asukar agad gatangam.
tayo ti husto adalan. Saan tayo agundawayan ti pada tayo a tao. Laglagipan tayo at ti pananggundaway iti pada tayo a tao ket mangipaay iti pakaybabainan. Saan man nga ita ngam kadagiti sumarsaruno nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.